Kamyami mtshali manyaweni kazolonke usayibona ke into engangikukhuzelayo la ngithi ungavumi abantu balwe izimpi zabo ngawe ngangisho into kanje nawe laba abantu ababelwa ngawe abakaze bekusize kalutho kusula kule yampa ababekufaka kuyo ungangene kuyona ngenxa nje ukuthi wena uveze isimo sakho ukuthi uzizwa kanjani ngaleso sikhashana ngoba umuntu kubalekile ukuthi asho ukuthi uzizwa kanjani mayenganeme makukhona nganeme khona abakazi bekusiza ngalutho inqwabi imicimbi ebakhona eThekwini komzimkhulu kohluhluwe kobanibani ngicabanga ukuthi there are few ama-events abakubizayo kuwona kodwa labo bantu labo ke babengene shi empini yakho befuna ulwimpi zabo hayi nkabi yami ngiyakubongela nkabi yami congratulations kakhulu mfethu hambi yosebenza mfethu kuvuka imizi yobaba nalaba abangakuboni laba abazenza abangakuboni abahambona nabantu bakude bekushiya ukhona ngapha komzimkhulu koXhopho ko-Maritzburg koThekwini ko-Potchefstroom koMageti mhlase bekufuna uvela ufuna enkulu imali ngoba kujwayela kabi akwazi ukuthi abakuboni bayakubona nje kahle kuphela ukuthi ngoba ba-influence yabantu thizeni ukuthi hayi umtshali ningamqashi hayi kulungile bafethu congratulations mtshali asambeni ngiyabonga nje nkabi yami ukuthi wangilalela Cha impela kwakhulumeka impela amazwi ayimaningi nibaningi nimtshela nikhuluma wezwa kahle I'm sure naye walibona iphutha lapho elenzeke khona ngokwe-frustrations ayayimphethe okuningi nayo kumhlupha-ke emoyeni ayekudlulisa kodwa-ke kukhona konke ukuba frustrated ekugcina kosuku kumele sikwazi ukuthi abaculi abawona uhulumeni abantu abafana nathi asikwazi ukubeka ama-expectations ethu kubona uma sicela izinto ezithize kubona zingenzeki angeke nje zenzeke kuphelela lapho ilokho abantu-ke abakukhohlwayo ukuthi na uma sinezifiso siyafisa kodwa kuphela lapho nabaculi banendlela abasebenza ngayo ebese-ke beyabona ukuthi ikuphi abazophuma nakho bekusebenzisa kwakuyilokho nje umunye nomuntu okumele acabanga futhi okumele acabanga ukuthi futhi ngelinye ilanga kungenzeka ukuthi ngoba ekhuluma nje kungahle lento kumvaleleke amathuba uma lokho nakubonisana nakukhuluma kwaqonda kuhle lokho siyakuthanda lokho yasijabulisa uma kunabantu-ke abakwazi ukuthi beqoqe umuntu ngoba wukho-ke umgqomo okulahla umuntu vele umuntu ufuna ukuboniswa manimbona ngathi khonto emphazamisile emoyeni usekhuluma into mhlawumbe beningayilindele ebeningayitsheli-ke ukuthi-ke ingenzeka-ke siphila ngayo-ke vele-ke impilo yamaphutha siyalungisana-ke kuwona-ke vele-ke imicimbi-ke eminingi-ke imishaya indiva-ke umfoka mtshali asikwazi ukuthi kwenziwa yini yizimpi-ke naye lezi azaziyo nayibonayo ngoba nje wayebhafungula umlilo nje ekhuluma lokho ekukhuluma naye wakukufrustrate kufrazeka ukuthi nama-services engawa-provide but bangishaya nje isi-10 bangishaya ngesi-10 abanginanda kokunaka amapolitiki-ke yiwo-ke lawa asebenzayo-ke ngesikhathi samanje asazi kumele wazana abantu abathize njengoba nibabona abantu abathize lokhu bevele bephindelela ingoba kunabantu ababaphushayo abathembela kubona ukuthi hayi makukhona ubani emcimbini thizeni kuba right naye-ke umfoka mtshali naye kumele azame ukuthi naye aphilisane nabantu abathize ngoba lapha kuya ngobungani and uma ukuthi akekho umuntu omaziyo ngampela umuntu ozokukhulumela usala kunjalo usala nethalente lakho khona imagine umtshalo ongenamuntu onethalente elingaka umanyaweni ngazwelonke sengaba kubi ngempela lokho phezu kwakho konke-ke esesimsole khona but yena-ke ithalente unalo likhulu futhi kumele ngabe futhi kule nto yakhe yobu-MC bayamkhulisa abantu bemnika opportunity kunikezwa abantu ama-opportunity obonayo ukuthi abantu abathize angeke lento yobu-MC be-improve kuyo bamile ekugcineni but yena-ke umfoka mtshalo uyenzisisa kahle futhi and futhi mayifaka ukhuzana naye nibone ukuthi-ke umfaka kahle kanjani sithembe ukuthi yena izinto enjalo ezisophinde zenzeke sekuyoqonda nje kuye phambili umcimbi uzoba laphana nge-2 zikami abantu bangakhohlwa uzoyi-Saturday 2026 Carnival City lapho-ke kube kunomlando amavidiyo sowabona yonke into ukuthi kuhamba kanjani mabeyongena abantu bazobe beyakhona ngokwama-branch ukuhlukahlukana kwabo sizokubona konke khona usahle ngazothi siyodebana kuzayo ngawo-ke umcimbi